مسیحی لعراق و هرێما کوردستان چەند گوند و ماڵ و ملکێوان لێ هاتیەستاندن و بتایبەت لە سنوورێ پارێزگەها دهۆکێ زێدەتری چل گوندەوارên مسیحیان سەرپێچی لەسەر ملکێوان هاتیەکردن ji لایە کەسان ve ku destê xwe danaye ser. 44 جندن يعني دهوكه بلا عجبلي عنكاوه وشغله وجهدي بس Ev e gotina kesekê mesîhî ye ku berpirsê leqa dihokê ya Parta Dîmokrata Aşûriyan. يتجندوا حطونا كما ما قالك جندوا يتهان قالك تجاوزات الثروات نكرن تا استبتني لجانت هاتنا تشكيل بس تو بي اشلاي فرمي كوتشتكي جيب بتن يون او ديك وقت بيجين حل كر بتن نه لینوس عودیشو وصابو دنگ امریکا دبیجید اگر سرکی کوچکرنا مسیحیان ودگریته وی چنده کو نهاتین هجمارتن وک حولاتیم پلیکو گلک تعدا لیت هیتا کرن. اذا اف انتهاكات شيء سياسي بين شيء امني بين شيء يدنا نايم نمر فاتي بتن افيت بردوام بن يعني افاك بيجين شهر وقت شهر سرنا بتن فاذا اف خلقه باوري نامينت وقت باوري نامينت اوتوماتيكيا اند برف ولاتك ديكتن هلبت لسنور قضا آمیدی چند کیس هاتینه تومار کرن لسر دست سرکرنا ملک مسیحیان مینا گند بیباده و تاورشه و کانه او گلک گندن دن. دور و مجاره قایم قام قضا آمیدی وصابو دنگ امریکا گوت. ملكتي بريارين داد جهينة لأف كيسي هاتينا داخل پیشکش کردن داخل زیتون هاتینا پیشکش کردن بو موضوع بو لشنا بگینای بو چرا سرکنا چشن زدی زورن گندت مسیحی از داره دامه از دمکی نزدیک از کشهنی دینا چرا سرکنا شهيدة انفالها مثلا توما باكوس توما بس كتشاوي مايا هرچند بشک مسیحیان لسردم شورشین کردی دا خبات کرینه و قربانی داینه لیب گوری گوتنا اگجه رونجدوان گنده گند کوسه لدورا دوسکیان و او رنج و خبات برچاف نهات یا ورگرتن جلای دست حالاته و او برهم نه او برهمه کو مدویتن باشه بس مدویت حکمت بله گلی بتن حکمت رمی کردستان بلا تفریق جدا نکتن او کرده و آشوریه او زدیه ام آشوری ام گلوان رابین شورشه کری و شهید دای آمار بریا سال 2003 دا مسیحی زیدتری میلیون و 500,000 کسان بون لسرانسری عراق و هرما کردستانه لنوکه وسط هتا دیتن کو کمتر جنیف میلیون مسیحی لسرانسری عراق ماینه کاوا عمر دنگ امریکا دهوک